te malawatu man whalo tele. I ko ia le nei saminga mamano. Malo le nei whakoto. Se tūrai mai a whao whareina. Le sao le tātou tina. O le whanatua le whaitau Samoa. O le auna le tua. Ia o sai a le ana rogo leo whatufu. O le mea e te nofu ai. O le atua o le whaabawau lea. O i o lalo fo i awa o le whaabawau. A muia e whanonoa. A wae whaamawhanawhanaina i nātu. Wa o nei le toi tū ma le ona. O le whātua tua mai ata. Eo i lawa i oti. Ai ora lawa ia. O tangata o la uma o e whātua tua mai ata. E le oti lawa i o i le whakawau. Aua le atua tu vale o tō loto. I o tō whātua tua i le atua. E whātua tua mai fo i atea. E le mawhai e le oti. Po le ola. Po angelu. Po arii. Po e maros. Po meni o le po. Po mea atali. Po le bawalunga. Po le loloto. Po se tasi mea le whaia. E le mawhaia ia mea. Ona whātea e sina mai tātou. I le alofa o le atua. O roi a ke riso Iesu lo tātou ali. A wai leiso tātou e ola mo i lava. E le o ki foi se tasi mo i lava. A wā whai tātou te ola. Tātou te ola mo le ri. E a whai foi oti. E oti mo le ri. O le nei. Pe ola pe oti i tātou. O tangata lapa o le ri i tātou. A wā le mea lama lea na maliwa i Keriso. Ma toe tū mai ai. Ma ua soifu ai. I le ia whai o ia maari. Ie oti a toa mai uola. Ia whaakutai ala le atua le tamaa. O tātou alii o Iesu Keriso. O le na whanau fawina i tātou. Ona o lona alofa tele. Ina ia iu i le whanau moe uola. I le toi tū mai o Iesu Keriso. Na ie uoti. Ia iu i le tofi e le pala. E le aise le ana o iai. O anganga e ami o tonu. O malo lo atu i la ato i ao le atua lea. E le te o fo i ai la ato se le ati maa. O wao peo i la ato e uoti le manatu e valea. Moro la ato whama vai e peo su la ato le malai. A toa mai whama moe. Wa whāto i la loina e le atua, le oti, ona o Iesu Keriso, le alii manu manu. Tau sunga le traina, ai lau le peai to whaono. O le tamao le pulena i Las Vegas, e whakasa. A malo leo whaina mena, tai nane le nei saulinga no na mati e mana mokupue. E tuina tuai, le tino maliu o tātou tina e lonsa, mo ona saurina, ma lo whālo te. E bene lo siko ti ai vea, watu foi le lingua le whaatarafa, le whaawhiwa i atu le paia ma le maurunga, o le leitau au whiara. A wale aso whiwhia, o se mātou tina le kwentua, ia o sai whale funa. Ia sanga i maia, i tō whinangano, o i whamoe moe whanangano, e tātou tāpua i atu i le tuar te maa, le au,
Let us worship God. Ono ke riso Yesu le ri ole ola, wa au wala tuwai na mātou titau. Amen. Ile fai mo fie tai au pa penei. Ile whaavaya la mātou kulenga sa lio ile mawhauwhau. Ole a Yesu na lio ni tātou o mātou. Ole tasi ai leo se whina Ia o le kulenga sa suvatu I la ua le lau le kulenga. Ile se o fore I manu o kuna wea. E nani o roa le tātou kulenga I Las Vegas. O mai e tātou lima whakasi le tātou ai. O le tātou suvatu. O le viinga I le tua. O le ata ia le kulenga Las Vegas. O le viinga I le tua.
Oli sile mai o ta o sa winga whapele. O le ava no e mau e tu stele mai tu tau nami sa afi e so i fua ma le ola o le o mari. E nā o tau sile sila i le whaasarama o le a whapeirana tātou ni tāia. O Yesu tau whae le sunga whenai o le na o sketapu. Ia o le a mo mai le nātou tau sang whae maso. Ka o nātou whenai ai no whakatau au te tonu o mua o Tāisia, o lea wa whaeilo mai, o le whaktua te rina i atu lima na whikara. Ia amaia, ia tātou no whakatau hea mo kutua lea whionga te te whona tātou o Tāisia nei, o lo whakatau te rina. Ai lea wa o mai le suinga, amaia le mori mau e tausawa, whaiwaso, o na saso ai lea wa whaktua te rina i Alaska, o wiwa ngā lea ai. Amaia le whaktua te rina mai Alaska. Ia ona mo mai leo la no i pere i steli me ki te rai. Ia mai mo mune na. Ia wala whakana suru. Ki rana tātou o i mai. I nei ka pesu. E tua. O te tula i atu le wama mai whanau te tele. O te whatu o te fo. Le tautau o sa mua so mai te rina i atu kaona. I awa noa o tuna mai. O le neto sa. O awa noa. I le amoa. O se wha awalu o una fo i ku tuna mai neto sa. Tama whai ese. Kuni ngā o tu sa matina. I awa sa. Le awa nā o so tuna i pa i o. Taumina. Uri te kisni. Unu fwa kasa. Uri whatulo. Whatulo. Ai, wa bea. Pai sule matau sana. Le vale le ima. Sule whapena ina mo la tufutu. O la tufutu ia o fuia. Te moni mau matau. Tusa mani mafutana matina ia kasa. Ona wau sa mafamu na mafutina. Le tau sana i wafu. Le tau sana o whalina. Le tau skulu mua i mato. Le tau sana i wafu na lima. Le tau skulu o fuku mato o klau. O le tau sana i wafu o nana o le tau awa mafuta o tina i amasa. O le mona. E le tau sulaina tonga le. Ono le tele o mani ano me ala. O le fua le atu o le tina. O se tina e tau sa fia o lima. O se tina e fia e pisi. O se tina e loto ma o rago. Mani o sa o tau fia mai mo ni sua. O se tina e nau me siri o le atu. Le tau sa ngai ua afe mani ma tau sa mawhau. Rade ai ia sula i se tia i tina i sa i tata i mamu. E o inana o vai ai ma moli mamu nai. Ia alofa le atu o ua unihasa. I lona o lo sa. Ma lona whapalpana. I lana tua lana. I tai ma whai o tuse ma tata sana. I mea sa tutuku tono mamu o ua. Tēni meri lei o matou maua mai o tina i hasi. Ina o umana i matou whakuma. Ia o nā tōwhinga umana tōwhinga. Ina mā ngā nuele o tina i kua. Ina maolo lawa mua ngā whamalo o mua. Ia siasia tua i ngā rewa whamishanari. Ina wala maolo tina o sa o mai amati i whamiri maua. Ina maolo i Kentucky. Assessment of the water somewhere, water light levels of the light. Is I could have guessed and who could have matters. The Makamano Loma, or the Nova Yasu, you have school. You will follow the outside. You are at the Makamano Loma, follow the woman, not a power.
Ni ando mama ando de kadisi o ni ide so to ni ko. Yo fa pena ni ko. Tu la esa le mama no. Ono ni. Mo ti tawo wa ti piki ma o mo ko. Eno no fo se. Apa mo si o pa tu. E ni ka ko. O te mina ka ko tu ni ma. Happy I'm moving out with you. When my time about fun, when the sun was over, I'm out of the line, but the sun, they said, I'm going to tap in on it to my Joanne, when you yourself, I made it for one. I might find you before, after tap it before they walk my toes, if you know, I'm out of a sword like me. Io non faccio muovere la palla di video perché vuoi ma tu lo si lo appena fai la sua cosa io non è tenere un altro fuoco fai la tavola this is the best vacation I've ever had ora sale facciamo io non so di nuovo fuoco allora fatto sta facciamo io non ci dà la facciamo ma fa solo per un momento quando non è fatto nulla al finale non lo fanno nulla fa pizza audio non andando solo un vero devo fare una nuova mezz'ora io lo faccio parlare o non ho fatto da più non abbiamo e se ti non fai non posso fare e te ne voglio dire la questa termina non sei invece la tua invece la inizio e la vita con la tua io ci hanno di doa tanti io ragazzi mi fai la vita che sì e la tua figlia di tua le unità guarda per fare un salto devo prendere la tua o lo modo che le mani lo faranno per il suo Richard Mafu kaya orang compound polisi yang keluar dari macam chain asam isu yang akan pokok macam yang Francisco yang ini saya bawa untuk pesan bawa kita maju lagi yang bisa sekian aku tahu ora tu kai aquele o pese mesmo tá toda a comissão de uma tossa o pese e a família a doa de patita tá o pese igual ao fa
Ona o ato mama ai li kuno kalani. O le teimi le tua ngani. Sa. Le ngona na kawa ia o sa. Sa. Ia pe tai ona o le tutuku i le ona o tingata. Ma i le tini. Wale atau le nai fufua. Wale o fai haile tangata whātau. O tūlahi e whaise mori ngāo. Wale usu. Ai o te le i tautara. I se upu ma se mako tomo o tangata. A wale mafutanga ma le usu. O le whale tua o le whaikirau. Le mua na si i whaafitai mai le taulanga ri i mai le tua. Mai ui o le malanga le oti. Ai whaafitai le tua o le oti e le mai umai una. Le malanga le tangata ko le shabu. O le evi i ai loto ma whaapea le tumai. Le tumari ati oe le vi ima i kule manu. No o ngā ngaini e whamanua atu le. Me no foi o tau i atea o le whamanua o sa. No o ngā ngaini e whamanua i le atua. Aua lama le ngāno se le tasi o ane ngāna. Nili wane, nili au sahari o tātou whatasi i ngāno le mai. O tō tūlanga whaanupe, ngā rue mane tūlo. O te whaatūlonga. Ili wane e tūlo aunga. I pele i le roto o sa'i tūlo mua. O tō tūlanga whaale atūlo. O le ao le tautala e. O wai le se tō whina ngā o le tangata le. Ao se mori mau whatau paa. Mori usu. Ina o wala au atu se tasu ali. Whale tua. Ina whaina e sumi ngā mau o tua ngani. No whapea lea o le tō tele ia o mātou. E fole a uso o mātou ngani o le ngani. Ma nisi fo i o tua ngani o sa. Ia e ta ia. Ia ngana whaafitai, o lau pulelea ngāro, me manatu mai. E a tau whai atu, me anga le mama whitanga me le uso, na a mata mai lava a o na titi. O sa'i, na ola i upolu le isi vai o na ola. Ai anu atu la sa'i me lua. Ese ale tangata. She's blonde, light blonde. She's light skinned. She's very skinny and tall. Mata ya sa'i tena, all titi. I admire her so much. Nan survive, nan ata, and the way she carries herself. Walu le o la tangata. E sau sa'i whako, walu le ngā o walu le hini. I uka ngā o ngā whawhani au. O sau le ta whao le uso ia wako. E o sau, o lo tiu te ai sa'i te hawako. Ko i nāna a vea o sa'i pāo ngā. That's how I was introduced. I le mata o fia o le o langa o tangata i te tonu o ngā lōko. Not everyone, ma o tangata i ustai, ma le lei, ma whanunu i mutiu te whanaro, so sa'i was one. Mai lai ina, na o mako whawai, na wau, I'll follow her footsteps. Na ngore atai ati. So one day we talked, te nai e so tōru. Le ita ua mai e
foi essa ia. Lá é vai lá foi uma se conta So we talk and we plan our lives. But she's way older than me. But I'm not fair one. And then she said, Lona Tanata, if you retire in my law, so she can take care. This was one of the I want to find out to your side, not me. I want to go far away. My tattoo So I think that I'm going to be a traveler so I can travel far away from where you want to be. No matter where you are. Ole, umawe uso ya nimo wino uso. Ose tamata fili buo no wino. Ole ose tamata fali. Ole ose tamata ayatu no. But she will have her own way to share what the burden is that she's carrying. So that I know. Ina ua o iloa o le a o tuna. Na whaia le tā Lord, there is so much to say about her. What is it that you want me to share? You know, it's over ina. I was laughing because when I'm really so sad. If I actually think, wow, what I receive for this. What does that say? The aroma, that's what it says. Le aroma, o le manomi, o le tangata, ke usiano, o tuina na ola, wali ino le that was silent. Even before the Yamsai, he kanana form, amelo na ola to inati, what is outward to she was already starting to bloom as a beautiful flower. And once she went to Canada Home, a final now in Kalisi. Matana after and that gives you joy. What a special. You know what is happening? The sweet aroma of an acceptable sacrifice. It all describes the way we live our lives before God as giving off a particular smell. The aroma that gives God a smell. Lola now also. The last time we told Moyasa, she was preparing to speak in the Lotto maternity now house. And then she called me. She said, Eva, what do you think? Should I go or should I stay? And I said, there are things you need to look at. Knowing that if you all want to know when you want to maternity now, but you look at yourself. The lady may know what I mean, why they are to policy. Sa ili left so swali, sa iyo para ang sa amoy for one day. May mga siya manood dahil na-assist for you. Para ang matu for many also, there is no room. Wala matu iti niya wala tayo. This is not the matu, hindi mamakisa niya. So I called her back and said, Sai, no food. Ayaw trabaho. Let your tina, ang uso pa na na, is inyang sitasi. Ayaw for the whole trabaho.
Deus. Minha filha e minha filha, ele me se confia. Eu lembro que falei ele aí. Eu lembro. Eu tive minha formação. Minha tchau, sabia mais. Eu sou de um lugar muito. O fome não ia. O minha vontade. Minha na minha. Luna wangu melokaboti. Nifapena unafawa upea nilongi mata mufie. Rubei kasme. Malana kulenga kawatia. Unafutama tinama fatua tuina mfekao. Ia tele se malongo ya tua. Mai ati otu ili toku kulenga kawatia. Awe mato pakaluia. Ifamanuia ya tuwele usulona. Alelea. Kamtoni. Walelea. Alimanuia fo kulema atia. Kaptara tina adoris. Tele ni yonana wabutu. Yamata ofie. Roma. Ni mayote utu. Wabeletu kutele nisi na tofia umani na Emanuia fo ya alikosa ituji. Manuia faifiao, tala sabi na sofa ali. Manuia le ofia, Manuia taitsai, le ofaizoto de le ofia. Ona o Yesu, amen. Esse mundo mafuku, wao watu mafutana matina, wale ukoje kwa wale na ya msaka. Ile kasi na Afrika sala kutoru, maomba kama Yesu amua, matufri wa ima, usa ima, sauti.
Aolo, whaina la ua i le. Vai la ua le pālo me. O te talanga mai nā o. O i aile te nā o sa. Tino matu o whatu. O lato mafuta. O le tele ala o tele o le mafuta. Ma tele mafuta o sa. Ai mafuta ma o whatu. Hoi nā. Nā hau mai ai a te au. Ringa o sa. O ringa nei ti nā o whatu. E whasoa mai i rawa i a te au. Tawa whamanu. Ia mātou e. Wā koe o mā ua le au no whanu. Pāna i ti whanau. O sa ina te. O ringa tau sa pia o leo de kua. Ana manui. E loto mau lalo. E loto. O ringa nā whaalia o sa i kuno le matu matu o matu lalo. O se tina roko tele. Mo ka hoi niso whanau. I ringa i o sa. Waka tele o sa i. No roka. Ino tātou rākatara o kuno le matu lalo. Waka i o titi te tama. O tau, o ari o mātou se, o me leo ni tātou mātutau. E ari o oi mātou. O lo whakara mai, o mai rami a te. O māsani o nei, a ina. Aona, tuku fulanga I tu aso whakere. Ka whakere o le tua ao le mako o te maa. Ka mailani tala. Ina le whanau. Yo tō oe. Tā uni I whasoa. Te kumori ei o o whaona. I se pele mae I ata. Ang tawang aulia o ito ina I ata. Tuwai. Musawi I paso. Yao mai loa. Kumea o tongi e. Kalai o tongi. Kusu lole pese. Rame te fata nupi e ale mai faso.
Tele aso. Ai le no paso de pelo de eso. El teléfono tayao. Ai le no tayao. Pelo de tayao. Tayao nei fa que uku. Le no el poco. La emo de vida. Non solo au le lani. Au na solo mai matu. Na solo mai se sai. Ai fai foi uma aula. Nas leites. E meu muito vai. A cultura, Mau foi. Mai matu. Saute, na solo fo, foi uma, lei, outra lei, o oceano taurado, se faz leitura, agora uma cultura, a cultura, Lea e whapeai le uku, na le tuska ia, e siri le aso, Yorti ai, loko le aso, so le fu ai. Lea le paia o le taitai, e le sa le o lalo. E turai e tuai le ava, ma le whara o tene. Tautala ai, e lugo le lea o fu. A wase mo le mau, e le aiwa le whatua. O avia il filogano nel tuo. Temi fa penei, per me upo del tuo. Non hai il favore, non hai fuori il vai, non hai l'otto del mato, fanno. Dice, la mia, il tuo, il fetteau, le sanno lui. Torno le paresia, l'essere così. Era, fate ai tala, tamale tu. Guardavo nella tabili, tutti le tue fanno. Le tia e lele le mani. Fa fuori le io. Ma è come fatto.
Lei se isi na se. Leo se finga ngalo ainga. Ai finga ngalo ni tu. Leo ka ka finga ni ai. Lei sa vinga ngalo. Sa vinga ngalo. Leo o te whapea te whawhitai, no sua te tā. Ni nofo aku leo, i whaike au, whaitua o e tāre sia. Ma maenga e se ese, whamaro whawhitai, o no rei sa niwa mata o te tia. O se tala pupu, a mori mawai, na fili lea. Whawhitai isi mori mau, o mai atu. O tala, o te oto mai ai, e se o fuanga o nei pēne. O sai, o whanaua i ta umarua, o soi fua ai, i tau sanga. O nama lea, Olu ya maai, tuanane o lonti na. Agofo ai o nai banta. Le lava se ma mafutama. O sa. Umalo wa ome manua, high school, o sawe mulika. O fo yako le afe ina se lau, fix tu ma fa. Ai o fa lolo, sa oni maranga. O sa'i. Ya salu malo. Tini lea, kere o whanau na tunu, sa ili manuia. Vaenga au o malo, o wai so suani o mahina. O sai, i ai fono o nafa tuku. Tele masa iai. O tua a, kumai a tunua sa lofi. Tunua sa lofi, to whanau. Molinga, ea sanu, unua. Malatu ko whiu, o tasi. Se wea sa i lungu. Ea na, kai na maa. Sahaja mai kisifo nufu tali ai le fa pe ai saini lafa o tumulua o no sabeni tele sala masina era ta fa ai moto au sai no tuku mai, ona tuala, e a lua. Ale whauminga o le suafa, o lua le whewhengi. A malama le tuku, sa rofi, iau malama, pa tuku, Pasifika, sa vaele lua. Whapea lea, i mongo le lua. Leo me mai o lua le tu rai. Ona fine le. Loko tina. Loko tu rai. Lea sa fete au. Mitaka bolo. Tele o tausanga. Ria lea, sa whai ni tauranga ai. Ni whi au maranga le tua. Ki tupu mai ai, ye, tau ria ni upu le tua. Nanga na bela. Alo, kai te au le roi a sarata, sa nofo me se toro. Sa ui sabai, ka whewhiau i lua mi se tau. I tinai a se toro, sa nofo whewhiau i a pesa.
mesa o le siko sa wai. Sa fai fina au ni atu. Na tari au mua a sema. Na leo na fai fina au ni sinano. Ia mau tō tene o la tō. Ia e foi o tene lea. Sa mo ni mau o ni. O tō fina la. Ma pēr e tala. Kuru nua sa rofa. Lanu whanau tō wha, tō ponte, tō ponta matasi tō. Nua nua e whai reino, tō nua rau. Ti uro, au te le. Tene la leo o tō wā, tō mai, ia tu uro. Ia wau, tō mai, ia uro. Tala nā, Ole ainga. Leo mo sana lau, i te au mo e manuenga le tua. Ma fua mai, te mai a haai. Sa whai whinau mo ta, fast food to sawa. Leo ma fua ai, i tene o la tau, i sala lau solo o lupu, ta lau lupu o lupu. Ina lea, se mo mau kuku lea, o le tato le tarasia, e le mesa o lito o mai. Tarasia, e kon tele i o sa, e a mui mai, te usi, te au na la vera le tua. Ia e tau tua lama, i o te mai, i la vera le tua. Ia manuia te ta, manuia foi e lofo a te reina, tua, pake a foi ka ia o pare sia le fia. O wōma o den mai, whatas mai, whatai, su mai le tala mai kau, o mau o rai rea sa uira, a whaitua o whaitua. So i fua, o i maria. Momono paso matu Suna suna tenta is suna terina ainauta pai Mele mamma dela Pelo dela Tal palava Roi lo sia Ya oa Dali una tua Le panel Sai cielo Sai I fala no lugato Olha a cara do animal God is good all the time. For those who don't know me, my name is Tina. I'm the eldest child of Saltillo and Osai. There's so much I can say, but Mom always says she doesn't like long speeches. So I'll do my best to make this short. Faithfully looking to Mama. Mom was a strong, caring, sarcastic, very forward, simple, funny, kind, supportive, and very patient woman. Mom loved her family so much. She talked about how both Mom and Dad's family were strong in the culture. And she was happy that we were able to read the same. But it was how the Manduka side was things that she loved the most.
She loved you all very much. She wore many hats. She was a flight school, a sailor, a seamstress, a teacher, a cook, a gardener. She loved her flowers. A mom, a spiritual mom, a grandmother, and her most used cat, a cheerleader. She was the biggest supporter for all of us, especially Dad. Any little award ceremony, milestone that kids would reach, grandkids, Mom and Dad were there. Anything Dad needed or wanted to do, we would hear Mom and Dad talk, and Mom would always say, yeah, fighting their son. And she would be there right by my dad's side, making sure everything followed through to the end. From military retirement to the decisions to attend home to the missionary work, all the way to Muslim field and school. If Dad couldn't make it to an event due to church duties, Mom would be there just to show us they cared. She was there for us. Nothing was too big or too small of an accomplishment. She was my dad's best friend. Wherever Dad was, you can find Mom. Mom, you may not be here physically, but know that we have Dad. Do not worry. Dad, don't worry. I'm your best friend now. I'll be your bingo partner as long as I get to explain you. I've been overseas for the last 7 years, and Mom always said we need to come buy a house in Vegas. And I would ask, who's going to stay in it if I can't? She'd say, I'm going to eat. Now it's her, yeah, nothing to maybe when we get back to the States. And she would laugh and say, yeah, okay. Wherever we were in the world, she would always remind us that God lay in the memory, will honor you, don't forget to pray. Help Dad with the church whenever you can. Take care of Ethan. And like what makes him there, I say, when I'm on the way, I smell breakfast. One thing I'll miss, Mom, is your phone call. If 3 days pass and we didn't call her or Dad, she'll call us to check and see how we're doing. It got to the point where if Mom called, it was a checkup. And if Dad called, he was asking for us to help us take Mom out to eat somewhere. And there you go. Video food, just to check, how their food was. And all I hear is G55, B10. I'm like, wow. Yeah, okay, good luck. I'll call back later. To your last day, Mom, you were strong. And you showed no weakness. And we knew it was because you were ready. And last week, that the good Lord has not only you, but us in his arms. I love you, Mom. Please continue to watch us. And especially Dad. The rest of you we love. And it's like you're going there. We say hi. Thank you all for being here to celebrate the life of my beautiful mom. God bless you all. This one for the two small. Amen. Is it on?
Thank God for bringing us all here together. Friends, families, to celebrate my mom today. My mom was, she was a warrior for Christ. You hear a lot of times when you go through trials, tribulations in my life, and my days, along with the dollar, along with it, you can feel simple way to remember that. Because I didn't only take her verse to heart, I saw it every day. I saw it in action. I saw it in the way she carried herself. I can remember back to when I was 6, 7 years old, getting ready for school. I was just shut back into my sister. Knocking on mom and dad's door. Nobody answered. I opened the door. And I see my mom and dad coming up to me. 5:30, 6 o'clock in the morning. I closed the back and my mom would say, "Piso, how come?" She was back in there. So I said, "Okay." So I don't know if that's because my mom was back. My mom was back in the room. That's special for us. That was something constant that I seen growing up every morning. I learned the discipline, I learned the devotion, I learned the dedication, and the faith in God to carry me throughout everything I do in my life. Just an example she showed me, an example my dad showed me, that it was 5:30, 6 o'clock in the morning, 6 o'clock at night. We're always praying, not only for us, but our family. And I used to always ask her, why do we pray? Even for family, I don't even know the name. He said, but you know, they your family or not. And I never forgot it. I understood the different conversation as a little kid. The value in having that strong faith. Unlike somebody who knew my mom served in the Navy until I was like 15 years old. She never really talked about it with me until I got a little bit older. Old enough to join after I graduated college. She would sit with me and talk. He said, "Is that anything movie?" I don't know about that movie. I think what she said. So, I joined in 2014. My mom and dad were living in San Diego at the time, and I was in boot camp in Illinois. And I was like, "Her letters." And I was nervous because I never wanted to put her in on. Okay, Mom, okay, after I graduate, I'll go back home. Looking at God. I'm sure you're there. We're there. Oh, it's special here. And she's done that to me throughout my whole entire life. I love that she's like this. We are proper love. An unconditional love. A selfless love. I love that. I really want my mother to do. It's great, you just see it. God is for all our time. God is for school. Pick us up. You never complain about it.
then you would realize how special you are. And I thank God for never letting you waste a single moment to say that I love you as well. And with that, my heart is good because you never wasted me. Salakalalo, my name is Tafa, Tafuma Kelly. I am the second eldest of Salatiel and Musai. And this is my best friend right here. So, I'll say mine in English so that everyone can understand. My fondest memories of my mom would have to be when she answered my call after I graduated in Monterey. I just joined the Army and I graduated the first morning, and I called her. But by that time, I was so far gone from my upbringing. I was on my own, I was doing my own thing, and I had forgotten my parents. I had forgotten my siblings, and I had forgotten the love that God has shown me. So when I called them, she showed the love that the Father in the Bible showed when his son went astray. And I didn't know that she would ever give me a second chance. That's how I know that God is good and that he exists, and that the love that he had for my mom overflowed and outpoured to all of us. No matter what we did in life, she always prayed for us. No matter where we went, we were always on her mind, regardless of the things that we were doing. But my mom was like that to a lot of her siblings and to her nieces and nephews. She loved, and she loved hard. It wasn't just one chance. Sometimes she gave 2 chances. Most times she gave 2 chances, but rarely did she give 3 or 4. But my mom loved her siblings, especially her nieces and nephews that she raised, and she loved us, especially her grandchildren. My mom was strong, and she wanted to make sure all of us were strong too. But she never really showed emotion. I think that's from the Maruta side, right? The Chinese. My mom was awesome. She did a lot of things. She's very talented. And one day, I just hope I can be half the mother that she was.
Talofa everyone. Olo ingo le tamu fa'atu fa'atufua Thompson. Don't make the dash, Thompson. Wa'u uluwi'i. Nirvana. Mfefe elia sentia fa'atufua. Mitina ya onisari fa'atufua. Told myself I wasn't gonna cry. So here I am. Mom and Dad always said, Famalosi, Famalosi. All these years. Sure, everyone here is here to celebrate me. So you all know my mom. She was strong in sickness. She was a woman of Christ, a warrior of Christ. I will always remember her teachings. Especially in church. Talk to mom. Okay, listen. Love you, baby. I always mention anywhere we went, like my sister said, look, don't forget to pray. Ayer no fue social. She will always remember to remind us, don't forget to go to church, don't forget to worship God, don't forget to love. I would say that I have been with my mother the longest. Even when I was in school. Maybe she never called every 3 days like Sina. But I know when she called, she was always checking on me. While I was by myself out in Kentucky, after her missionary work with Mom and Dad, ooh, and I'll tell you, the missionary work is tough work. Being out there with them, like my brother said, when he opens that door and sees my parents are doing the phone gala in the morning on their own, that's how it was in Kentucky. It's a growing work, and they were always strong, always going. And that same word we hear, whether it's one or two, God is in your presence, that is literally how we work. It was my mom, my dad, and me. 5:30 in the morning, we walk into the church. I'm not gonna go out. Oh, my dad's doing the prayer, I'm doing the prayer, my mom's doing the prayer. As long as God is there, we're doing His work. I will always remember that, and I hope everyone remembers that. Whether it's one or two, God is in your presence. I'd like to thank Tina, Taina, and Tina Bernice for being here. She was working till the next day for the Lord. Whenever we had enough Tina stuff, she would be like, no, my laptop. No, my laptop, get off my head, be puppy. And we would work on it together. I just hope that you promise. We love you, Mom. We're gonna miss you. You are a big presence in our lives. Thank you for everything you've done for me and my family. Thank you for loving us. And thank you for loving Dad. Dad, we're here for you. I still
Ramadosi. And if everybody knows the song, I'd like to sing the song. When I think about the Lord. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He set my feet on solid ground. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout. I love you, Mom. Yes, my prayer soon. Amen. Anything you may need, all the kids, please. Allow someone to listen.
He said, "Follow." The more Brahma will fear the fact that follow the path to life. O te lima so whapendei e me whenua pia. E pēna matu mai te watu. E te tūru fo o whanā. O hona me nā te tūru. Nā o ia o tau. Because after this, all of us have left the mountain this morning. Umatarai, umatuai, bōmari atu mo i te rika. Sao te mata saha. Leo nā mumai. I le mapopoe ma le mawarunga le nei au fia. O te manatu i nei se e toi e tera o whale iai. I le nei asu o umana pai nei. Leo te i tau au pia le nei au fia ma le mani. Leo whainga roa le sewa o te ina. Le pai o roa i sunga i te maika mo tō katua. Nea te inane la whainga roa i api a wao. Piongo ti a konu. Mene roa le au fia. Te inane fwoi pa ia o ti tele mo ti tau rani. O leo o fia i sasa sa ai. Le fiongo ni a roa. Ia mi se fwe tuku te mali i o tāti i mātua. Uro! O te nuru waki o te sā, te nā. Ia o pa i se sa te rako. O te manatu le nāwa. O tō tāma awina. O nisi vai o la so i fuata o wahaina. O wāle wā awina e le tua o wai whaimo. O le reo mā moi. Le sua te maina. O te whunga me whatua i au sa. O te anu o tātu te kulau. E o mai ale nei lau rāua se te au whai atu se whao te langa. Ia au wāle la se i fuata o tua. I le whamarone. Ia e ale i rupune i Las Vegas. A Saulo o manatua. O le rua afe se whuruma whiti. O sia, e le rātou te raino o le rua kāre sia o mātou o pia le whiti. I le vai tau o le tala le lei, le tenma le masina. Nā mata e le rāna zona ka o storana, o le tau sia rotu. I le kāre sia mora. Wa mai tau rina le nā vai tau, wa whamau popo, ia sa whape nā whoi whamau tū, o ora na wana. O nā e leo se ramanatu, ni se whoi whaio i kāre sia. Ni whaau au tau tū e kāre sia wau. Sa whape nā o reo tau tūno, o le pulema i San Diego, si sai pelo suele sumi a se tūlanga, o tina o pulema i a se mita, i le masino a kumila ni wako se tumariba. Ia le nālawa i kai tauna, whape nā o ia, e ma whai tau ina le hi o i tanga reina California i sautu, o le na pai rei na o au nana i le kāre sia wau. Mai le nā vai tau, sa mātou tūni vai ai le tina. Sa ta pena ma sa ili le mātou wha mai moe. A wāske mātou te mai nuru i Las Vegas nei. I le whaitau wha le mā whaiwhau. O tuku maora o loto Samoa i Las Vegas. O le whātau talano ai leo ni mātou wha mai moe. O le tāu poianes se mātou pule o whauta watiai. O le whaasoa lane. Ni maua i rā i nā mātau. O le whaitua lea. O sai. A le ana o leo whastafo. I whono whai o le o whainga ruenga tau si a rotu. Ia mō mātou teito o lua. Tāo mai tau i mele whaasoa le tua. E se foi au penga na whaaki le tua mo le nika launa. O no sa i lo i loa le stangata e. I so ana tau tau.
ona whaelo ma whaali mai so le whingale. Kua ina mai na wale tō whaapa te rata le tua. Tō whaasa whai me te tau mālo. O le tua inga o so whai. Le wasa le mātou i tau ki te wātia e rau i mātou ki lei. O le leo e sa whai o whai tua. O ngata tua. O ti mai mo napi le ngā luenga i a mātou wha mālosi. Ni a tau lau i mātou whaoloi. O te tau whiwhoi le leo lawa lena, whaona wai le whaolongo. Ke ngā teme lātou e tāne sia le mātou o whio le tua, a sa whapea na se e mai le mātou o whio, o lona leo, i te tonu le whilena i ngā swengi swengi. Ina sawa i leo upo le tusi o whata oso. O tala whea mai mo le tina, o mai a, i malosi mo le mabanu, mai e whai mo na ofu ia. Ko mai wa ata hoi o ia i aso o lumanai, o tautala o ia ma le boto, wa i hona laura whaiva tu la kono o le rofa. She is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come. She speaks wisdom. And faithful instructions on her tongue. A voice. The lyric. The lyric of wonderful, todo le malino, and the boca of the Father. Ioe ang sa aleanga ng leo sa fuma, o le fito le tayo. She was truly a soldier of the gospel. O le sui mo e whiringa o le tana le lei. O te mate a ngai numalo no wha moe moe. E le foi te solo mumu. E le a vea foi le wha tafa ngasi ngasi o le neitina. E whai ma alo whanga pe si o ai mai le ngā ruenga le tua. She did not let her circumstances dictate or her physical limitations due to the illnesses interrupt her services to God. She served God faithfully and wholeheartedly. I continue to share this to all my colleagues. Espinaza fenecida, sa feito de fome. E só aquele fala, é um feio de mulher, é um feio de filho. Mola, eu irava no fato, o tolia da fioma, não sei que fome. Olhar o fato, como mais o filme que a conocer. Aí disse, mas eu estou mal na minha. Talofa o continuare. E sai, eu tu sei que eu me sa matu whanau, sa matu whiwai, sa matu e mai. Ne loto ina ia tu e whoi mai. A te tau mo whanau le a moa le tua. Whanau ai o sisi esi. Na owen to loa ko na tia. E pale liku na ko sta ni ko ni. Ko fiona de moa. A ko fio so. Mo malo ko aina. Mo na tafa fi. Io to ro tele. O lado foi que mal se disse. Ai ao pena veio fatto va. E mamoni atu ai se mātua nganga whaafutai ma se leo whamalo. A wālo o tō pensao i o tūrenda le māwena. E ala i o tō tō ngora. E whakua i au saia ia. O le leo whakua. E suma te rai enso.
o tu funga na i o wai. Le pa ia mai mamalu tato e kane sia le mātua o fio le tua se mālo pinau, mālo tau sinatua, mālo whae ea i le tuo me le nganuenga. E ui lava o te avea i tato i te au vavane o le negola. I matutui ma ave marolosi o le negola. Na o whapea leno whai o ia whai o taa. E o la milo, o na whakea ese te whana mawina hoi ma, me le rofo le tu. Nothing I can say in nothing, not even death, can separate us from the love of God. O ato i tāno i tāno o whena iai, wa lāno na o whena iai, na lāo sotu rewa, i o i se whai o le vai a te whai tua. For the new book, now there from the Lord the true Lord, we will always have hope in God, right? Who is also the God of eternity. In Sai, Ayana, in the Lord of truth. May Asi, the true one, how they will tell the true truth. Only you from now so many never none of the topic is the topic is the topic is now the first I am so low. And the lady of my room, the mother is not to live.
a te mo ia me le tātou tua. Ole a, i rai atu, au he, i suma ia me a raa, me raa, a kata i suma te o te mai a te wala kau, i a wala ka i unu, i a i lera hoi. Ole whaitau wina o le tusi pa ia. Ka maora tātou tusi whaitala o mai le whenei na whau. O le tusi Ioane mō mua, o lona mata upu e tomu. Le ao whaitau wina mai le fwoi upu e lima, ka angata mai le valu. O na toi whaawaura ia o le whaitau i le mata upu e wha, a o lona fwoi upu e iwa. Ioane mō mua lona mata upu e tomu, whaitau wina fwoi upu e lima e tau valu. Ona tau whai lea i tā upu e wha a ona whai upu e iwa. Whāwhawhonga maia i le whaitau wina o le tusi pa ia. Wa auto au loa whoki i na whaalia o ia i na ia aveseina e ia a tātou o sala. E leo ia te ia whoki se ana sala. E lea na sala se tasi o e tu mau ia te ia. O se ana sala o le ai o ia ia te ia. O le ilo whoki o ia e ia. Le whana aue, au ane whasa se tasi ia te utoro. O le whaile a mi o tonu, o le a mi o tonu lea. Whapeo na a mi o tonu o ia. O le whaile a masara, mai le ti a polo lapa ia. Au ana sala le ti a polo o tanu le a matina. O le mea lava lea na whaalia mai ai le ava le atua. Ina ia wha umatia e ia ngā luena le ti a polo. Ta upu e whāru whi upu e iwa. O le mea lava le nei o whaalia mai ai le alofa o le atua ia te tātou. Ina ua awina mai e le atua lo na alo tu tasi i le larawanga. Ina ia tātou wonga ia te ina. Same scripture reading. Was done in the Samuel language, the English. 1 John chapter 3, and read from verse 5 to verse 8. And I'll skip to chapter 4, and read verse 9. Let's hear the word of God. And you know that Jesus come and take away our sins. And there is no sin in him. Anyone who continues to live in him will not sin. But anyone who keeps on sinning does not know him nor understand who he is. Dear children, don't let anyone deceive you about this. When people do what is right, it shows that they are righteous, even as Christ is righteous. But when people keep on sinning, it shows that they belong to the devil, who has been sinning since the beginning. But the Son of God comes to destroy the works of the devil. God showed how much he loved us by sending his one and only Son into the world so that we might have eternal life. From real money to a factor of fire, honor and praise and glory be unto God in hearing this holy word now forevermore. Amen. O salino whakere ko mana leo i upo e tua. E lako i aile vai vai me whaamalo. E le whaamako whanau i ki ngaro o upo tōra rau i tua. O le tātou o whiraunga i le reira wauni. Nā wāle whaamaloa i le kurenga. O le atu nā i atu wai i te kusi. E sima i ka nenga i te lete nipa. Nā wāle tātou rau.
Yama. I was out of the day, I said, if you know, the mother of the feel like they feel their fear, and the mother was the one to run. And the people of the father, the many for your mind, and the suffer too. And my word, and the mom was so familiar. Well, I was off from a man who led to the mom. Realo, Renang, Koia, Amen. Ki whanga ina ni ka ianga kusi o tau whai. Mo aise te au whare ngā. O wala se fia o tātou ki ngā o au ngā o tū. O le matua o maua mani whai uku e iwa. O le tātou te whao ni ale no mua le sāwhai tau iwa. Whai mai uku o roi ia. O le mea lama le nei o whaalia mai ai lea lofa o le atua. Rona alo e tō tasi le lalama. I le ia tātou mora i a tū. O le mea lama le nei o whaalia mai ai lea lofa o le atua. E ala i rona alo e tō tasi au ina mai le lalama. I le ia tātou mora i a tū. This is how God showed his love among us, that he sent his one and only Son into the world that we might live through him. O le manatu o kuolo mai a kusi au tau mawhai. Ai se ana fio mai a Yesu. Ai se ana fio mai a Yesu. Why did Jesus come? Ai se ana fio mai a Yesu. Pensia io se pesili a mai se tangata e lei o Yesu. Se tangata e lei te li tonu le ari. O se pesili a mai sa a fui se tangata e nate lesi na fia. O ai so na whaau. Ai, e iai ale ka ua sila. It's almost like a question for someone who does not know and believe who Jesus is. Or maybe a question for a non-believer of Christ. However, this question is maybe not a question, but a reminder. E pea se te sili, ai oro a fi, mana nama i tua se te au tālu. Oro tau iai se siu leo, e pea se whamanatu. Oro ta oto iai te tonu o leo si, e ai se au sawa Yesu. Ai ni mama lua sawi. Te nane le kare sia e pele ya osa. Le tu lema ma ma lumo le da poinga. O te fia faka ua le mai mo le matua lo iai na uku e fai asi ano. O te tau fi lama uia e mo vai se fe an ka ua mo tato ina. Ina ia tato wona ia te ia. Ma e mo leo le matua. Lo iai uia. Ina ia tato wona ia te ia. That we might live through him. Asila sila iai le vaenga leo le matua. Ina ia o tato wona ia te ia. Ai whai maile ngana whapetania. Translation. That we might live through him. O te le namo lamoa uia i upunai whapetania might. Ona e pia te sili nia le kura. E leo se mea mo tinoa. The word might itself is an unsure term. E pia tau mate. Ai le whape nare i su lea tātou te au auna. Lea fo isa au auna e tinai au sa. Au tātou iei whakasi le neira. E ese le winga o le. Ina ia tātou mola ai a te ia,
Ma le isi foi tau e tūra lata lava i le o tātou wola ai mō ia. O le mānea le nao le ave ese le upertania mait. O le asa o tā ua mō. Ona mā losi leo le winga o le manatu o tū. That we live instead of might, but that we live through him. Ina ia tātou wola ia te ia. O le awhatoa ātoa tau sanga. O le matua o le mātou tū lenga le nei. Tū lenga i wha melo e tina i au sa. E peona mā ua mata ua e mori mau o le nei sa winga. Lei tua ina soi fua ma le olo a saola ina le tina i au sa. Sa mata te tele ai e mei ngō. O le ina ia ola ia te ina. O se tina e sea la bona, ma malosi sona leo. O se tina e au au le whanau, ai maise lama. Lana whanau whale lama le. Le kare e si o le mata mo fia o le atua. O se tina e tele mea lofa. Le whaamanu ria i ai le atua. Le ala sa afi lea o le whanau, malana a inga, malana i kane sia e o a e na kulemu. Le ala loto tele leo le tamai a sa i elu ma le kane sia. A lose le kulema le asa a mata mea i wha. Le soi fua o oma i nāi a masa. O le whi awa le asu. Sina ane loto a Sina ane loto a Look around you. Please look around. Walapa ama tu toile nai ta watu waya te o tau mai tata uma. O le leiti nai au sai. Sana ola ina le mei mua o le ola ya ke uso. She has lived through him. Christ Jesus. Ulega ma le nei sa mina. Yoi e tinga leuti. E ona leuti. E matui le pai mai o leuti. E o ta whea tu ai e whatu o tua e nisi o te. A o le au auna ma le taunata na te sila fia. Ma ana i loa ola ia te ia. Ma ola ia te niso. Ia se mea e te pole. Death is temporary. My friends, death is temporary. O le otia le sa mea tu mau. A le ana tau te pepese ai le tau ti nonga le whatu o tua. Wai toi o fio mai o ia. E wha masino. Ma toi whatu lai e oti. A toa mai e worola. A wā foi pe ola pe oti. O tangata lava o le atua i tātou. A whaila te li mauti noa lava pe ai se ana sa wa Yesu. Leo au koe whaewa. Na sau Yesu, e la ia tā oa oroa ia te ingo. Ono sa. Sa ana soi fuma ma oroa ia te isu. Yesu. O tātou rigi o tātou whaewa. E roa o me vara o e lava no matai o lo whape na aina o whai tu nau wā mangalue e le lava no marosi le telo taimi. A le soi fua fi nau. Ma le me mo le nau nau. E se e me tutu ma ola le tana le ni. Ea. Pele whaine nā me whare a awa mo le tokele. Le mei moa e ona lapa ia te ia, tusa lama po le a. Ma rosi pe mai matina, pe ka maa inga. E ona lapa ia te ia. Ma na ia me mo tātou. E le no ia o amo o sa. Ai whai o soi fua te wao ma inga. Whai ma inga te whanua mo tātou.
o lo mo pe le ava no e o lai ia te no suma i fe minga sa tie no fa alo mo pa ia le kalesia le matomofia le atua le pule mai te nani a inga i tu tele mo na lafa fa la di lani loto tele fai mai le o te nyati o tau pe lapa e o le fa o upo le ali lea o tu ma ti e ma o wangia mia pe o lana fetalaina na o sam ina yo to mo le o ma maua tine ma to o fio le atua ku le Las Vegas a ina ma le nea o fia mamalu to e mo nisi e pe o sa te leti o a fo e so i fu o le leti na lona suafa tu longo o sa na so o lona o e la batia leo e taliti na a ofo le malosi mo le tua ma la tana le e le sa ai fi na ni le o manuia tana le there are things that death cannot touch and I will repeat it again. There are things that death cannot touch. Only God. E iai mea e le mawhai e le oti na o iai. E le mawhai e le oti. O na whaatea e se ina tātou mai le alofa tū noa o rea tū. E iau sangu noa tātou ka mātou. Nā whanawhana su e whenua sa tieri. Ko Maria no fifi le mua ngana o ala whanai. Mese le ngana o le atua e le manu le kānisi. I lema, kāmanu, ai mese aina e o tawha e fia. Ua sili mea le se uma, e sao lele le tua mafa i le fina ngana whi tō tasi o le atua. Ua la lafo le sami, mawa ngaso solo ao le langi, o le nganu o le whatisisina, a o le au pe au langa mau whati toto, tā lofa i lau lupe. Wha ia mene fui fui, o lau lupe sa wha lele mo le atua ma le tala le nei. A o le nei o le toa horo. Mau mai o kile poa, a e sepa maa, ua kua o. O loso i fua, mara tātou wola e fili wha i sea, a o le atoa o le tātou tō maa. Tā lofa. Tā lofa i tina, i whare tua i au sa i whare tufu. Ua mapu atu o ia e le nuku e ngalo ai tina, fia la ia. Manu ia terena malama o sa. Whawhetai lo sao tā loa, whawai ino le nei puneko. Ua fua ino no ia ato, le ao le kāmesi e whakaasa. Tafi malalau whenga marama, ma whanawhana lau suma le whenga sa kieru me whanau, a inga mai kātou, mono Yesu. Amen. Yeah,
Maupua i malai kili. Kamaya fia le manu le lamang. Ai fia la mo le malo. Fape fui mali malo. Fape lo. Mo lu ya se le. O ke kula ya koe malo baba kele e tau kala man fai keki. O lele wa manu. Ni manu ka pua i o le. Ale manu i maka mo fia le kula. Sui lai na sui pe i koe inga. Nang manu au fai ngādu. Ngako le a kau ko ia i malai ka i maekwa le a kufasa. Saa le so. Amalele wa umma wa fukanga luma le vasa. Umma foi uma kofi luma la amba fala. Lele wa kala ai le tai au ma yaso. Mela ya rela ya ia kua. O ia na ki fa kunu. O ia foi na ki au mai au ma. Kau ko la ya pa ia nge ya fef. Kau ko la ya mamang ka ya ma yaso. Kau ko ta langi le. Fakulo ai ni manu ka ko ele ku e maka mo fie ele ku. Fia la suma ka kai o suma treila. Ai lao tu fai o. Pa ia la fai nga me ma tofi ele tu. Le foi kala nga ku ale suma ia la fai nga me ma suma ko i. La ma manu nga le fia o kulema. Ka ko la ia e ni fia. Mungwa finkan fia pa iyo mesa. Pero foi lo que vai lá em uma kele mo me tu kaulan. Olo foi mga fa na social ai o mai masan. Kala mai o au mo ku ai e fa mo e mesa. Lo malam. E foi ela o fa ka vai ai mo lua. Ai ga sa mo leo. Tinggal ngefu la ai ga fio ha ga fio ma mo lua. Pa ia la yo ai ga mesa. Ma quella la marfa sta ken. La su martoina. Pa ia la fa inga. Pa malo fa e figo. Ele fa inga fie inga. Awan nga ma e fak wa inga mo ma. E ka wasa ile au. Ai la ndu ne ko. O figo foi ma fu ma ka kalo ile ko. No ya ma. E fa ko fa la inga ile pa ia problema. Meshi o ai. Ma ko ile nga fa pekeni. Ale ne fa mbele kushi o ana nawa. Lele mo fa na su le mo. Awan kui ma bango. Pe ale le mo fa na wala. Pe me mai la yo le fa ku na. Le so sa ile aso. E ko fa ku ai pa yo ai. Le fa ma fo na ma pa pa ia le. Amaya ia so prosina na ko I fa ko puleka. Wala fa no le ia fa ma no fa yo fino. Ma no fa kai ko kalu ile. E mo ya se ma minha. Ia la fa ina no. No ko ile na fa pequeno. Fa kai ia la fa pesca. E iba su ma le fa se la fa pesca. Papai no su ma. E iba su ma kasi la fa pesca. Para la mas. Ai se lau o se la fa pesca la le fio mesmo fa pesca na su fa. Malo fa kai. Ma ia ka ko vinga ni fa kai na safu. Ia la fa ina bema. Me se foi o problema. Lo fa kai le. Ia ai na sa mo lui. Mai pia, alo ni mai ama. Yang fui ala ka pa aku mo pia. E ku sai fu mala ko. La na au ne fef. Maro fa kai so skemi, wo sta ko fe laina. Pa yo ai. Ka uma ka ko mafkala. E la monga mai la fi aku le fe ma monga ma pa yo ai. Ya mai ka ko sa minga la suma toina ma mbalo la fa inga. Ya makala kule au le hom de kalisia. Ya mo kapema foi pa yo ainda ka mafkala. Ia se fai foi. Foi ai ia fef. Ia mo fa na kele. Ma mira sa minga fa kai.
Melanga koko wa pai kong kamongol iyo aina na se kwa sulu kalai mai ka si mo ni ka pai ni a fa te ngau pai mai furanga mo le tatu ma ta nuro mau na noa to fa to leo ni se ko ni manu le tatu ai ni fa ka sana tu si tatu ina ia i aso a tāiao, i le piti ka a tala ke nai ni kupa, i a sabu i mai mai nai, i maa i tana leo, i pia mawase tātou mafutani o e wha ua lama. O tāiao i tue sauninga le tātou tina, o leo a suma mai ka maa i tana leo, le suma i a laftanga, le suma i a whareu, i a whaatasi nei fōe mai le te fono komiti le sunga le karina formati a tantu a toi ministro le autorina i au i la toi ona a whafuera i toi saunina o le whaitua o le teini o le sifuru i o ka ofia i lea i malua aina i a whaafutai mo i hana ono le maore le whenua tanu o le mangoa no iei se fufutai. Le umile sa unima taiao, a mogo so o tau wa wanoa, i a masaro le mori maufa a kutoa, i a o sua i whenai na ia whai kutu. I a nisi o mautofina, i a pēr i kufua me a sua taiao. I se puru, a me nei le tātou whamari rosi mai, i le toi saulinga i tātou tina. A mai a saulinga, i a whakonana whai kutoa, la sala bari a kule asi mai mo boni se fatu ai mo fatu kule ni ala le teo na kana ala mo fa ala se tatu tutura o lo ko mai no ma la fatu tua no fa no ne la ko ni amo wa no
Che, le ama falalo. Che roi e fai teu le no, mo mai. A umare le fai teu le falalo le ya na sauni mele o tatu fai pesi. Ta bolbole mo le tele ta wai ka tai. Ya fai ka wela. Ya, salawa. Como na bat se leo aina. Ya o feleo foi entra tu tamustana, ta bolbole. Mo le aba ka falalo. Ya o marcha tu fai teu le. No, ya vai.
Amen.
Ja, to je jasno, ali pa je na ike jajne, tu jana, ja? Mon moriati fatta e tele, ma stava plena. Ile laula au, e sa stain, o tato tu fei wa ele ma fa sana. Mo wapa mo fa walo, fa tai. Salo e iai polisi laula au le moni mai ai tua, ma ftanga tina. Ia on sa. Au mo le laula au le ia na sa ni mai le o tato fai. Ale o mo fa walo, fa tai.
Thank you.
Amen.